tiangi di kade unda pratnyani. Tiang kelas 5B. Tiang jagi mesatu ilutong teken ike kue. Aduh tuturan satu ilutong teken ike kue. Ilutong sedang negak di beten kayu nih. Sangat dingeh ike kuenya selang ibu. Kene munyi nih. Beh, kene lacure masan hujan-hujan kewah pesan ngale amah. Mare dingeh munyin keto ilutong makin tongase entung. Tur ngomong, keku suwut muntung mesel selat. Ni awakin nepukin tongos melah. Ditu ada pondok. Ento pondok ikaki prodong. Di sisin abiani dok pesan ada punya view. Gelisang sagu kuni ajak ye dadua mejalan ngeliwatin tu kade entu. Ilutong megandong ditulune ike kue. Ngesir pejalane ike kue nut yeh wireh iya dua ngelangi. Ilutong kejengit negak ditundun ike kue. Keceritaan iya ajak dadua suben neket ditongos si entu. Ditongos ikaki prondong. Itu ilutong toleh niwasen ikaki prondong. Ngenggalang iya menek kepunyan biuni. Adis ade sedang ngebuah nasak. Sedang itehe ilutong amah biu teke kaki prodong abe tumbak laning. Tur ngomong, bah ni ilutong amah biu ni jani lakar matiang. Ike kue mengkep di beten punyan biu ni. Sedang itehe ilutong amah biu lantas ketimbak baan ikaki prondong. Ilutong megelebu ulung ke tanah lantas